Iyi ni KG Pro TV, reka twongere kubaha ikaze ndetse tubifurize kugubwa neza kuri mwe mwese mubana natwe kuri KG Pro TV. Makuru abagezweho mu mupira hirya no hino ku isi muri rusange, twaza kuba turebera hamwe amakuru ariho kugenda avugwa mu isi muri rusange, by'umwihariko hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ku nshuro ya 15 Real Madrid yamaze kuba yegukana UEFA Champions League inyagiye Dortmund ibitego byose bigera kuri 2-0. Iyo ntabwo ari inkuru, ahubwo ikiri inkuru ni what next. Ese nayo makuru ariho kugenda avugwa muri equipe ya Real Madrid, dossier ya Kylian Mbappé lote bimeze bite muri equipe ya Real Madrid? Ese amakuru ahari mashyashya bimeze bite? Ni dossier iremereye cyane, ni ingingo tugiye kugaruka ko 5 kuri 5 muri aya makuru yacu y'imikino. Ese abakinyi bakinira equipe ya Real Madrid bashobora kuba batwaye UEFA Champions League yabo ku nshuro ya mbere? Ese uduhigo twaje kuba ducika cyangwa se rwose twaje kuba tuba muri UEFA Champions League no tuhe? Byose turaje kuba tubivira imuzi mutera agatebe neza umwanya nk'uyu nguyu twikoze hariya i Burayi muri equipe ya Real Madrid, by'umwihariko tuze kuba tubabwira ngo bimeze bite, ndetse na transfer ya Kylian Mbappé lote ugomba kuva muri Paris Saint-Germain wavuzwe mu equipe menshi agiye atandukanye. Ndaza kuba nkubwira ngo bimeze bite. Ese Kylian Mbappé lote ari buze kuza muri equipe ya Real Madrid nyuma yuko itwaye UEFA Champions League yayo ya 15? Naje mbikuvira imuzi muzingo, ndakwibutsa gukanda subscribe kugira ngo dukomeze tubane neza cyane, kuko iyo niryo banga ryonyine ryo kubana natwe. Nyemerera dufungurane umuryango mugari w'amakuru agezweho hirya no hino mu isi muri rusange. Reka tugaruke kuri bimwe wenda mu byaranze uyu mukino, ariko ntabwo turaza gutindamo cyane, huko turaza kuza nyuma y'umukino. Ese habaye iki? Gusa nanone kandi turaza kurebera hamwe 11 bari babanjemo ku mpande zombi kugira ngo uze kuba wibuka neza, cyangwa se turebera hamwe uko rwose byaje kuba bigenda. Mu izamu ry'equipe ya Real Madrid, Thibaut Courtois yarahabaye neza cyane, Carvajal yarameze neza, Antonio Rudiger ndetse na Nacho yarahabaye, Mendy yarahabaye, Valverde yarahabaye, Camavinga, Toni Kroos, Jude Bellingham, Rodrigo ndetse na Vinicius Junior nibo bari baje kubanzamo ku ruhande rwa equipe ya Real Madrid. Ese ku ruhande rwa Borussia Dortmund nabe 11 bari babanjemo, hari habanjemo Kobel ndetse na Sancho Rotebak ndetse na Sancho Fulkrug ndetse na Hamles, Brandt yarahabaye, Sabitzer yarahabaye ndetse na Masen ndetse na kapiteni wa equipe ya Dortmund yarahabaye nimero 23 mu mugongo bakunze kwita kanu kapiteni w'iyi equipe. Layerson yarahabaye ndetse na ADM nibo umutoza iragira icyizere cyo kuza kuba babanzamo. Ibitego bibiri rero bya Carvajal ndetse na Vinicius Junior nibyo byaje gutuma equipe ya Real Madrid yegukana Champions League yayo ya 15. Igitego cya mbere cyaje kuboneka muri umukino cyabonetse ku munota wa 74, iki cya kabiri cyaje gutsindwa na Vinicius Junior ku munota wa 83. Nyamaze igice cya mbere cyari cyarangiye ari ubusa ku busa. Ni ibitego byombi byagizwemo uruhare rukomeye cyane n'uyu musore Toni Kroos. Rwose yaje kuba atera corner nziza cyane ku munota wa 74, igitego kiza kuba kinywa nanone, kandi igitego cya kabiri uyu musore Toni Kroos waje kugiramo nyine uruhare rukomeye cyane rwose, nk'uherutse nyine gusezera kuri ruhago mu bihe byatambutse. Nekereza ko uyu mukino ari we wa nyuma. Nanone kandi ni nako zimwe mu ntwaro zikomeye cyane za equipe ya Real Madrid zari zihabaye ndetse zitwariye neza ku rwego rwo hejuru. Yemerera duhite twinjirana mu nkuru indani, noneho tuze kuba tubabwira ngo bimeze bite. Tujye muri cya gice muba mukunda mbere uko twerekeza kuri transfer ya Kylian Mbappé. Ese bimeze bite? Hari amakuru mashyashya agera kuri KG Pro TV. Reka nkubwire ko nubwo equipe ya Real Madrid yatwaye Champions League cyangwa se UEFA Champions League, reka nkubwire ko rero Sir Alex Ferguson niwe rwose ukiri umutoza
wa nyuma watsinze Real Madrid, niwe mutoza rwose wa nyuma watsinze Real Madrid ku mukino wa finali y'i Burayi. Ibi ngibi yaje kuba abikora atoza Aberdeen mu myaka 40 ishize. Uyu mutoza abenshi baramwibuka neza cyane rwose, ababyeyi bacu cyangwa se bamwe mu bagejeje kuri iyi myaka baramwibuka uburyo yari umutoza ukomeye cyane, ndetse kuko uyu yari umutoza benshi bavuga ati se afite utunyangingo nk'utwa Jose Mourinho, ariko abenshi bakavuga bati uyu musaza ntaho bari bahuriye, kuko yari umusaza uhagarara ku myanzuro ye, ariko nyine niwe wabikoze mu myaka 40 ishize. Reka nkubwe ko rero nyuma y'uyu mukino Dani Carvajal niwe waje guhembwa nk'umukinnyi witwaye neza kuri finali ya Champions League ya 2023-2024. Nakubwire ko rero abaye umukinnyi wenyine mu mateka ufite ibikombe 6 bya Champions League zose, kandi yagiye abanzamo nta rimwe yigeze yicara mu gatebe k'abasimbura. Uyu Dani Carvajal rero ni myugariro kandi wa mbere utsinze igitego kuri finali ya Champions League kuva Sergio Ramos yagitsinda 2016. Reka nkubwire ko rero dore cyangwa se nkubwire bamwe mu bakinnyi bafite ibikombe 6 bya UEFA Champions League, abakinnyi bafite ibikombe 6 mu mateka y'isi, mu mateka ya ruhago, mu mateka ya UEFA Champions League. Ese nabahe? Reka duhere kuri Luka Modric. Uribaza se niye mpamvu mpereye kuri Luka Modric? Atwaye UEFA Champions League ya 6. Ntatinya kuvuga ko ishobora kuba ari nayo ye ya nyuma, kuko amaze kuzuza imyaka 40 y'amavuko. Ishobora kuba agiye guhita amanika godiye, agiye guhita asezera guconga ruhago nk'uwabigize umwuga. Nta gihindutse ku myaka 40 UEFA Champions League ya 6 agiye kuba asezera ruhago rwose. Ndatekereza ko iyi ngiyi ariyo ya nyuma. N'abakinyi bagira kuri bane ngiye kuba nkubwira, ariko mpereye kuri Luka Modric. Undi mukinyi ufite UEFA Champions League, ufite ibikombe bigera kuri 6 byose bya UEFA Champions League ni Toni Kroos. Nanone kandi hari Dani Carvajal ndetse na Nacho Fernandez. Abo nibo bakinnyi bafite ibikombe bya UEFA Champions League bigera kuri 6 muri equipe ya Real Madrid. Reka mitemo no kukubwira ko Carlo Ancelotti rwose niwe mutoza wa mbere utwaye UEFA Champions League nyinshi mu mateka ya UEFA Champions League. Carlo Ancelotti niwe mutoza wa mbere utwaye UEFA Champions League nyinshi mu mateka. Uribaza ngo yatwaye UEFA Champions League mu mateka mu yihe myaka? Ntabwo turaza wenda kubitindamo cyane kuko ni imibare yivugira. Ni umutoza w'umuhanga utoza ekipe umwami wa Champions League ariyo Real Madrid. Reka nkubwire ko rero Carlo Ancelotti yatwaye UEFA Champions League inshuro 5. Atwara UEFA Champions League bwa mbere hari mu mwaka wa 2003, hanyuramo imyaka 3 yonyine 2007 arongera aragitwara. Yagarutse gutwara UEFA Champions League mu mwaka wa 2014 nyuma y'indi myaka 7. Nyuma y'imyaka igera kuri nanone igera kuri 7 ngutyo shyira 8, 2022 arongera arayitwara, 2024 arongeye arayitwara, kandi haracyari amahirwe ko ashobora kuzatwara n'indi agakomeza kugenda yuzuza igitabo cy'uduhigo umupira w'isi muri rusange, by'umwihariko muri UEFA Champions League. So reka duhita twinjirana muri za transfer zero kugenda zivugwa hirya no hino, ariko turaza gutinda cyane kuri transfer ya Mbappe, Kylian Mbappe muri Real Madrid. Ariko reka mbanze nkubwire ko uwitwa Jose Mourinho ubu ngubu rwose bimaze gutangazwa ko, cyangwa se amaze amasaha makeya bitangajwe ko ari we mutoza mushya wa Fenerbahce, nkuko nyine byamaze kuba bitangazwa.
ni byinshi biriho kugenda bitangazwa, ariko nanone reka mbanze nkubwire ko Chelsea iri hafi gusinyisha myugariro wo hagati witwa Tosin Adelabio ku buntu. Nako kandi uyu Tosin araza gukora ibizamini by'ubuzima muri Chelsea muri iki cyumweru mbere yo gusinya amasezerano y'igihe kirekire, long term contract. So reka duhite twinjira muri Real Madrid, nta mwanya rwose uwo gutinda dufite. Uwitwa Kylian Mbappe mu bihe byatambutse yatangaje ko rwose mbere y'uko Euro itangira aribwo azatangaza ekipe azerekezamo. Bamwe mu masesenguzi rero bakurikiranira hafi iby'umupira w'amaguru mu bihe byatambutse bagiye bitsa ku kintu kimwe, by'umwihariko ku bitangazamakuru bikomeye mu mupira w'amaguru ku isi muri rusange. Nari ngiye kuvuga mu Rwanda, ariko naho nyine byagiye bigarukwaho, ariko nyine biba biturutse kuri. Ndibuka ikiganiro kimwe kigeze gukorwa kuri Sky Sport ndetse no kuri Canal Plus Sport ya gatatu, I think. Bose icyo bahurizagaho, ndetse ndaza kwitsa cyane no ku magambo ya Fabrizio Romano, umwe mu bagabo nemera cyane kandi nkunda. Ibyo bitangazamakuru bibiri nagerageje gukurikirana ibiganiro ubwo Kylian Mbappe nyine uyu Kylian Mbappe yatangazaga aya magambo ko azatangaza ekipa azinjiramo mbere y'uko Euro itangira. Icyo bitsagaho ndetse bakanahurizaho bose baravuga bati ubundi Mbappe ategereje kureba ko Real Madrid yegukana Champions League. Ati kwegukana Champions League, ndabisubiramo uko babivuze, ati kwegukana Champions League kwa Real Madrid birayongerera amahirwe menshi cyane yo kujyana uyu Mbappe, kubera ko ni ubwe wisohoreye aya magambo mu kanwa ke ko mbere y'uko Euro itangira aribwo azatangaza ekipe azinjiramo. Ngo ibi akabitangaza azi neza ko Euro izatangira UEFA Champions League yaramaze kubona nyirayo. Abenshi bakavuga bati bisa n'ibyamaze kurangira ko Kylian Mbappe yamaze kwinjira mu muryango wa Real Madrid. Ese uribaza Real Madrid intwaro isanganwe? Ase kuba nkubwira haruguru zayifashije kwegukana UEFA Champions League yawe ya 15 ukongeraho Kylian Mbappe. Fabrizio Romano yakomeje kugenda byitsaho cyane avuga ati Mbappe aracyari muto, ntabwo anganya imyaka na Cristiano Ronaldo, ntabwo nubwo anganya imyaka na Neymar Junior, nta nahahuriye na Leo Messi. Impamvu y'ibi ngibi cyangwa se yatangaje ibi, yashakaga kumvikanisha ko, yanabisobanuye neza cyane ati aba bagabo maze kuba nkubwira bo bakeneye ahantu ho kujya bagakorera amafaranga, kuko kariyeri y'umupira w'amaguru yabo barayubatse. Ati rero nimba Kylian Mbappe ashaka kubaka kariyeri y'umupira w'amaguru, ayo ma ekipe yo muri biriya bihugu bihemba amafaranga menshi cyane, biriya bihugu byo mu Barabu bifite, usanga ayo ma ekipe yabo, ndaguhereza urugero nka Leo Messi ahantu ari harakina ruhago, ariko ibigwi bye niho biriho biramufasha kwitwara neza muri Inter Miami. Nta byinshi atanga huko ibigwi bye nibyo bikomeza kumugira igikomerezwa. Rero na Kylian Mbappe nkuko Fabrizio Romano yabitangaje, avuze ati nimba ashaka gukomeza kariyeri ye ntayice, najye muri ekipe izamufasha ifite abo bazafatanya gukora kugira ngo azamure urwego rwe. Ubwo yitsaga cyane kuri Real Madrid bigendanye na information nanone yari afite,
ko hari ama ekipe menshi yo muri Arabia Saudi yo muri Saudi Arabia yamushakaga, ariko abati rwose Mbappe uraramuka ugiye muri bino bihugu, kariyeri yawe uraza kuba uyishe, yego uraza kubona ibifaranga byinshi cyane byongera ku byo ufite, ariko kuri kariyeri y'umupira w'amaguru biraba byanze. Rero ngubu amakuru ahari nta gihindutse, Kylian Mbappe araza kuba ari muri Real Madrid umwaka utaha cyangwa se saison itaha, nta gihindutse kuko rwose ibitangazamakuru byinshi cyane ubona ari cyo bihurizaho bigendanye n'amagambo yaramaze iminsi atangaje ko azatangaza ekipa azerekezamo mbere yuko Euro itangira, kandi yarazi neza ko Euro izatangira UEFA Champions League yaramaze kubona nyirayo. Reka tubifurize kugubwa neza, turabashimiye cyane.